با انجام سنجش میدان‌ها در شهر و نواحی ولایت ختلان، کار کمیسیای شهادت‌نامه‌دهی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ولایت سوغ ادامه کرد. این سفر از واخوری با رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده آغاز گردید. این نکته را باید ذکر کنیم که رهبریت ولایت به رشد فوتبال و دستگیری دسته‌های لیگ عالی و یکم که ولایت را معرفی می‌کنند خیلی اهمیت خاصه می‌دهند. در این واخوری نیز این و دیگر مسائل مورد بررسی قرار گرفته حل آن از جانب رئیس ولایت هم‌آوازی یافتند. گفته شد که همه دستایی که برآمد میکنند از جانب مقامات محلی ولایت سوغد و شهر و ناحیه جانبداری کرده میشن، دستگیری کرده میشن و آنها و در نزد آنها وظیفه گذاشته میشد که شرفمندانه ولایت سوغد رو در مسابقه‌های جمهوری تاجیکستان معرفی نمایند. مسئله دیگری مهم که محاکمه کرده شد و خوشبختانه از جانب محترم رجب‌بای احمدزاده دستگیری کرده شد، این آماده نمودن ورزشگاه خصوصا تجهیزانیدن ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شهر خوجند با تجهیزات روشنی دهنده صنعی. دیگر مسئله این آماده نمودن یکی از میدان‌های شهر خوجند با میدان صنعی، چون که به همه ما معلوم است که در فصل سرما و خصوصا برای گذراندن مسابقه‌های سطحی جمهوری و بین المللی در حدود ولایت سوغد یک میدان صنعی لازم است، ضرور است تا که دستهایی که این ولایت را معرفی میکنند به موسم آمادگی خوب دیده توانند. سنجش را باشد کمیسی از ورزشگاه دسته استراوشن شهر استراوشن آغاز نمود. پیشتاز باید بگوییم که با وارد گشتن به ورزشگاه تابع هیئت کمیسی خیره گشت، زیرا تاکنون اینجا برای آماده نمودن میدان و موسم نو به قول خس بالای هم مانده نشده است. نسبت آمادگی ورزشگاه مرکزی شهر استراوشن در امروزه کمیسیای لیسانسیونی که ما حضور داریم تا امروز یگان کار کرده نشده است و یگان خیلی حتی قوم ایل و یا دیگر چیزا نشده است. اما مسئولین با باوری میگویند که ورزشگاه تا سرشوی بازی‌های чемпионат لیگ якум پورا آماده می شود. Ну, то, что сейчас нам сделали замечание со стороны Федерации футбола, мы обещаем, что до конца месяца мы сделаем подсыпку, проведем аграрные работы, чизель проведем. И то, что вот эти кочки все уберем. До конца февраля уже мы стадион подготовим к отличному, чтобы чемпионат прошел на высшем уровне. استراوشن باشد بعد نوبراری سال پار به لیگ یکم کوچ بست و از روی گفته دیرکتور کلوب علیشیر فاضلوف دسته در اینجا به درآمد ایستادنی نیست. در موسم این سال چخیره که به همه معلوم است دسته استراوشن در لیگ یکم فعالیت میکند. ما اساساً با بازیگران محلی آمادگی دیده شدیم و در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه سوغد دسته فعالیت کرد. 4 بازی 4 غلبه با بازی فینالی را خواهد گشتیم. ما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که بازیگران محلی رو بسیارتر تهیه کنیم و با سال آینده در لیگ عالی برگردیم. چیزی که در اینجا دلخوش کننده بود اتاق‌های لباس عوض‌کنی بودند که بعد تعمیر سریع میتوانند پورا آماده باشند. به هر صورت مسئولین وعده کردند کمیسیون را دلپور در حضور رئیس شهر باشد تمام کمبودی‌های جاری داشته گفته شد و مسئولین برای رفع آن وظیفه‌دار شدند. دسته دیگر ولایت که امسال لیگ عالی را ترک کرد این دسته روشنی ظفرآباد می باشد. میدان خانگی دسته روشن در جماعت همنام دسته جایگیر است. اما موسم گذشته کمیسیون بنابر مطابق نبودن ورزشگاه به طلبات لیگ عالی و دسته اجازه قبول بازی‌ها نداد و دسته بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار کرد.
ҳамакнун равшан дигарбора ба лигаи якум баргашт ва бо омода кардани варзишгоҳ имкони қабули ҳарифони худро дар ин майдон дорад. варзишгоҳи дигаре ки аз ҷониби комиссия мавриди санҷиш қарор гирифт ин майдони хонагии дастаи Гулистон буд. дар ҳузури раҳбарияти шаҳри Гулистон масъалаи дастгирии даста ва омодагии варзишгоҳ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аммо ба гуфти Раҳмон Муртазоев варзишгоҳ айни замон барои қабули бозиҳо чандон омода нест. мавсими гузашта низ маҳз бо ҳамин иллат дастаи Гулистон маҷбур шуд бозиҳои хонагии худро дар шаҳри Бостон баргузор кунад. имрӯз дида истодаем ки майдон дар ҳолати каме таъмирталаб ҳаст, яъне оиди аграрӣ қумпошӣ карданд кор, баъд аз қумпошӣ пушондан вақту сааташ ки буд чид каток даровардан дар кор, катоки 10 тонага ва баъд аз он бо як камбудӣ дигаша дида ва дастаи Гулистон метавонанд дар ҳамин майдони худ 2023 командоро қабул кунанд. бо вуҷуди эроди комиссия дар шаҳри Гулистон тасмимҳо барои баромадани даста ба лигаи олии мамлакат хело қавиянд. шаҳри Гулистон дар масъалаи футбол яъне пешрафу пешоҳанг мебошад ки дар давоми соли 2021 яъне дастаи шаҳри Гулистон тавонист ки бо дар назар дошти нишон додани маҳорати баланди масалан варзишӣ ва ғолиби лиги дуюми вилояти Суғ гашта ба лиги якумро хат гирифте. Албатта ки дастаи Гулистони шаҳри Гулистон дар давоми соли 2022 дар қатори футболбозони лиги якуми ҷумҳурии Тоҷикистон маҳорати баланд нишон дода. Соли 2000 дар лиги якум боқӣ монд ки итминон дорем ки соли 2023 аз ҷониби мақомоти иҷро ҳукуми давлатии шаҳри Гулистон ин дастаи Гулистони шаҳри Гулистон дастгириҳои моддиву молиявӣ яъне карда мешавад ва дар давоми ҳамин сол кӯшиш мекунем ки ба лиги олии ҷумҳурии Тоҷикистон рохат гирем. майдони дигаре ки комиссион аз он дидан кард ин варзишгоҳи захиравӣ дар шаҳри Бостон буд ва санҷиши ин майдон аз ҷониби комиссион аслан сабабҳои худро дошт. барои чӣ мо ин варзишгоҳро омада аз худ дида кардем? барое ки ин варзишгоҳ ба бозиҳои як хел бозиҳое ки дар ин варзишгоҳ мегузаранд, бозиҳои якум лига, бозиҳои ҳайати ҷавонон, дастаи Эсхата, дастаи Хуҷанд, вақте ки варзишгоҳи шаҳри Истарафшанро бо маҳкам карда буданд, ҳайати дастаи ҷавонони Истарафшан ҳам се бозии худро дар ин варзишгоҳ гузаронданд ва ин варзишгоҳ барои талаботи гузарондани бозиҳои якум лига ва ҳайати ҷавонон қабул шудааст ва барои ҳамин барои сезони 2023 майдон ва варзишгоҳ корбарӣ карда истоданд. айни замон корҳои ободонӣ рафта истодааст ва мо то моҳи март боз ҳаракат мекунем ки майдонро боз беҳтар барои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтару омода тайёр намоем. дастаи парвоз имсол дар лигаи якуми мамлакат бозӣ мекунад ва комиссия аз майдони хонагии ин даста ки дар тавозуни фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд мебошад дидан кард. агарчи дастаи парвоз дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров будубош дорад, аммо тамоми хароҷоти даста ва варзишгоҳ ба дӯши фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд аст. беҳуда ин даста парвоз ном надорад. дар вохӯрӣ бо раҳбарияти фурудгоҳ низ эътимод шуд ки парвоз дар мавсими ҷорӣ аз лиҳози молӣ дастгирӣ ёфта варзишгоҳ то оғози чемпионат пурра омода мешавад. вазъияти варзишгоҳ таъмирталабе, амуна мо ҳаракат кардастем ҳамаша бартараф мекунем. Таъмирталаба ва фармони директори генерали қатъи омадина комиссия ҳайати комиссия омад ҳамаша дид омодагӣ ҳамара бартараф мекунем. Чӣ камбудӣ аст бартараф мекунем.
дар рӯйхати майдонҳое ки мебоис мавриди санҷиши комиссия қарор мегирифт, майдони хонагии дастаи Исфараи Исфара буд. Исфара низ имсол дар лигаи якуми мамлакат бозӣ мекунад. дар қиёс ба бархе аз варзишгоҳҳои вилоят дар ин ҷо масъулин чандон ба корҳои омодагӣ даст назадаанд, зеро ба гуфти онҳо иқлими Исфара сардтар буда имкони моҳи феврал оғоз кардани корҳои омодагӣ андаке маҳдуд аст. корҳои аграрӣ то ҳоло сар накарданд. ҳавз мо суҳбат кардем бо якум муовини шаҳр. аз пагоҳ кори аграрӣ сар мешад ва ҳамзамон таъмир намудани ҳуҷраҳои либосбозкунӣ дастаҳо, ҳуҷраи доварон ва дигар корҳои ободии варзишгоҳ сар мешавад. пес аз мавсими чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои якум лига омада бо хабар мегирем, мебинем ва мондагии корҳо тавсия дода пешбарӣ мекунем. аммо бо ин ҳама масъулин тасмим доранд ки то шурӯъи мавсим онро ба анҷом расонанд. соли 2022 барои футболбозони шаҳри Исфара, барои варзишгарони шаҳри Исфара соли таърихӣ буд, чунки дастаи Исфараи шаҳри Исфара рохат гирифтанд ба лиги якуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо он пешниҳоду он дархостое ки аз тарафи намояндагони федератсияи футбол, он супоришҳое ки дода шуд, саривақтӣ иҷро мекунем ва барои рушд ёфтани футбол дар шаҳри Исфара корбарӣ мекунем. ин ҷо бошад варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд, майдони хонагии дастаи Эсхата мебошад. чунончи дар боло зикр кардем, мавсими гузашта ҳамчунин дастаи равшани Зафаробод низ бозиҳои хонагии худро ин ҷо доир мекард. албатта сабзаи майдон чандон сабзаи бад нест ва айни замон дастандаркорон ба қумпошии чаманзор ва таъмири утоқҳои либосивазкунӣ машғул мебошанд. мавсими нави 2023 омада истодааст. барои ҳамин муассисаи давлатии варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд омода шуда истодаем. корҳои таъмирӣ, корҳои кор бо варзишгоҳ, бо майдони футбол саркардагӣ. албатта мо барои майдон дору, хок, қум, ҳамин чизҳоро тайёр карда истодем то ин ки ба мавсими нав омода бошем. дар фарҷоми боздид аз вилояти Суғ комиссия аз ҳолати феълии варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти давлатӣ майдони хонагии дастаи хуҷанди хуҷанд дидан кард. албатта ба чигунагии ҳолати ин варзишгоҳ аз ҷониби комиссия диққати вежа дода шуд, зеро чунончи маълум хуҷанд дар доираи бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё бозиҳои худро дар ин ҷо доир мекунад ва мусаллам аст ки қабл аз баргузории бозиҳо комиссияи вежаи конфедератсияи футболи Осиё ин майдонро санҷиш хоҳанд кард. албатта масъулини дастаи хуҷанд таҷрибаи баргузор кардани чунин бозиҳоро доранд ва корҳои омодагиро ҳам ба мавсим ва ҳам ба вохӯриҳои сатҳи қора оғоз карданд. варзишгоҳ ба майдони асосии бозии футболро мо қумпошӣ карда, доруҳои минералӣ ки барои савзидани алаф биёрӣ бисёр мерасонад, ҳамашо пошида тайёр дида болошро ҳамвор карда мондаем.
توقع لباس و واسکنی باز یک بار تعمیر کرده می شود چونکه هر سال پیش از گذراندن بازی موسمی ما هر یک حجره های لباس و واسکنی رو تعمیر میکنیم آبگرمکنک ها رو همش رو تعمیر کرده جابجا کرده میمونه. خوجند باشد برای غالبیت در چمپیونات تاجیکستان و برآمد موفقانه در قاره آسیا هیئت خود را از چند بازیگر تاجیکستانی و لگیونر قوی کرده است. هیئت تا حاضر پورا سرجم شد. 10% ممکن ما با یک دو بازیگر میگیریم به نزدیکی یک بازیگر از خارج میباید. ما البته وی از نظر میگذاریم بعد شرطنامه میکنیم خودش. майдон از کاربری کرده ایستادن برای تیاری به موسم نو. حالا مشق و تمرین ها در ورزشگاه های ناحیه جبار سولوف گذرانده ایستادیم. کمبودی نداریم حاضرش به همه طرف ما آماده هستیم برای امسال برای موسم نو باز هم خوبتر برآمد کردن چی در چمپیونات تاجیکستان چی در جام تاجیکستان چی در تمام مسابقه‌هایی که از طرف لیگ فوتبال تاجیکستان از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشنهاد کرده میشد ما آماده هستیم و برای ما مهم این جام کنفدراسیون آسیا برای اشتراک کردن خال‌های زیاد برای فوتبال تاجیکستان بسیارتر گرفتن. واخوری با رهبریت فدراسیون فوتبال ولایت سوخت یک نوع نتیجه گیری از سفر کاری کمیسیا بود که در آن از جانب کمیسیا تمام کمبودی‌های آشکار شده و سمع رهبریت فدراسیون رسانیده شده برای برطرف ساختن آن توصیه‌های لازمه داده شد. امروز در دایره کاری سفر کاری رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان گروه کاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان به ولایت سوخت که از ورزشگاه‌ها و شهر و ناحیه‌ها و آن دسته‌هایی که اشتراکچی لیگ یکم و لیگ اولی بودند دیدن نمودند. پس از این واخوری با نمایندگان و هیئت کارمندان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت دایر گشت در آن از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان از طرف گروه کاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان که زیر رهبری نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف با کارمندان با هیئت کارمندان و برای رشد فوتبال و برای در آینده با نقشه‌های نو تحریزی شدند و در آینده برای همکاری عمل نمودن در اینجا ما رو با همکاری و مثلا دعوت نمودن. اینک کمیسیون لیسانس کنونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ولایت سوخت نیز کار سنجشی و توصیوی خود را انجام کرد. در پیش بازدید از ورزشگاه‌های نواحی فوتبال مرکز و شهر دوشنبه ایستاده است و از روند این بازدید نیز ما شما را در برنامه‌های بعدی فوتبال تاجیک آگاه خواهیم کرد.